ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ya kung makapagtrabaho, gapo iti ot ti sakak pare. Di nagpay pinaturong idirabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Asus, limtag mit. Huwag nga ron pare. Idi nagpurak, idi bangkag ko. Ha? Andan sa napurak, asana makitkita pare. Apay ngamin adi aglisi dagita kung kunam adi makitkita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka ngagsaso iti kasta pare? Ha? Tamang nukumaro, ti marikrignag. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay kit ipakita iti doktor tapno maaga siya. Ay, saan na mabalay? Kumaro ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Diyan ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh. Imbaon ko ni tuyang ka, anang ayab iti albularyaw. Ngamadda ka no napanan na, pare. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw, pare. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di tipakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amo man iti dayjay ataaw. Makitan to kung kuna nakidin. Oh. Kanayon mo na pumanaw ni Kwarog. Ay, jak makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawain na. No, apay mo't akanayon amabastad. Kasano? Kit nagkapoy nga garam. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kiddayan nakasta. Apay dakas aya. Dinungdungo ka. Iso akidda-kiddayan ka. Ay, saan akidday ti panangipakita iti panagdungo? Karaman aminin Ay, ingkakot ijay barangay hulen. Maliwayam man nga tan ti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na to yang. Inak man di tabalay ni Ama Agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da kwaraw. Nakita mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman na kwaraw. Awanan yaman na. Ay, madamag ko man nana. Apay amasapul yun ni Apong Agi daw. Umay na kumakitaan ni Tatam Abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni Ama Agi daw, ti kasapulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod timbagakin ni Badong ngam agung mag. Ni kano Ama Agi dog ti kaya na. Ha? Ala, pagustuhan niya, uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no agpadoktor langan. Maray, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray. Adda nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong apagtapal. Makaagas mo. Adamet erbularyo amang orasyon kano iti ipaluto da nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisaan ko apat dyan, Maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao nga min ni Enteng, anasakit kano tisakan ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na amangagas ken kuana. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Enteng. Hanggang kunamot ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido. Nakadulnot sa kano nga may. Kanya ka diti maipaay ko ken kabasang. Ay na, Ama. Ayapan ka kuma, tao may musantigwaran ni Badong kaw. Agan na no aya ni Badong mo, basang. Nabayag basitin, nga adda kasla na sinit itisakan na. Limtag pa yun Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag. Kan kasla na sinit. Taapay adelikadaw, Ama. Numabaybayan, makaungay tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaunget da. Ang mga nualaan dan ni badong mo.
Kadwada ni Jay Lubong nga ayanda. Ha? Adda ka di sa bali alubong da, ama? Saan ka di amay may sa tilubaong? Sa bali ti Lubong dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, ama. Tamangan no alaan dang agpaiso ni Badungkaw. Di pa'y katawan Badungkaw. Imbag tayo may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsinit ti rignak. Ay, kita man barok. Ay, sos! Nakadalapos ka iti sana makitkita. Ha? Ay, nakapungtot da. Kat binales da ka. Anya nga ita ti aramidam, ama. Agparti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na. Iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol la maituno. Mangilasin iti dalem. Kenda duma akarne. Kaano nga yung maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Kasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, ali ang arod, ama. Mga yabak iti kadwa ka mang partay. Kan mangiluto iti karnit kalday. Mala. Agsubliak inton malem. Ama Agido, naggapo kayo kadi ije balay da pari Badong. Wen, kapitana. Nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Papay kit dinasaan. Kate, anya ngay nga ro ti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari Badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang tidaduma akarne, kendalem na. Tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino ngay timangan kadagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari Badong. Apay kit dinasaan. Binales da ni Badong. Iswatap na maagasan. Ay wen na ida. Babaan iti karne. Kendalem ti kaldeng. Papanam, apaw. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Apay ngay amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktanda. Ha? Saktandak ka day? Uray saan ko ida dinangran? Kasano? Numasaktanda iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ay, saan mo't apaw? Dita ka nga ruden. Tamapanak dita balay ni Badong. Itan samot ang mapan di arbularyo iti balayaw, marituyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpaiso nga ta. Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpaiso.
No kasano nga ta amadala, pusti saan makitkita. Apay adida aglisay no makita da tayaw. Di tayo mo't nga rod ida makita. Day tamot ti pampanunuta ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mo't ida makita? Ay, win nga rod. Kung natidaddo maasabali ti lubong da. Nga maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amo no pudno masaktan dagita saan makitkita. Kastamot ti ko na ni Ama Agi daw. Naimbagan ka din ni Tata Badaong apaw. Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado maimbagan ni Badaong. Nungay sandaking nanapaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay ket agpili iti makan. Kastamet kadakwada adi makitkita. Agpili damet. Ay, saan nga rod asigurado ang maimbagan ni Tata Badaong apaw? Inakitaan no kinanda ti atang wenno saan. Sigurado ang maimbagan kan Badong. Takinanda tinayatang. Ay na, nagutot mo iti dirabi ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutot na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas iti sigaw. Inak tumanin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manayin ama. Anya pa'y ngay. Ay, At adda nga umapal ti dadduma anadang ram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. kung na no makaanayin day jay. Ay madi ang arod no agiin napal da. Ay sumalagaya makimaro ti sakit na idirabe eh. Nay. Ay, nakasarukod ka pa'y mo ilaang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni Ama Agi daw. May nagyatang. Ngam kastoy pa'y mo ilata paray. Nagot out. Ay, Duan sapay ka no akalding ti pinartim. uwi nga rod paray. Kit ibagana pa amang partiyak kanupay iti baboy. Anya? Baboy? Kasto ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan kalata maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, adda ka numanin na makaungit ti sana makitkita paray. Ha? Apayaya pabasulan niyaw, dagiti saan na makitkita. Day tamang amin timbagan ni Ama Agi to paray. Ay, ingkay kit di iti doktor paray. Mang tedak iti aramatan niyaw. Amok adakulin ti gastom. Gapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro maklat ta day tasakam. Aggurigor ka maklat ta. Kimaro mo't ngagpaiso to ya. Anya nga tanong padasin ta timbagan ni Parinteng. Anya timbagan ni Kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta, amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, intang arod ipakita iti doktor. Ay, wait. Mapanta. Talaga marigata nak. Ay na, naut-out. Naggatayl. Ay na, naglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yang arod amaw. Basta malaminak. Nasakit launa iti saka. Kaging gangato ti tumang. Kanya nga iti imbaga ti doktor to yang. Allergy ka now. Amangan no adanakan mo ang naikontra.
Wano adda samrid anasagid mo. Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Permi ang naggatahil idi damaw. Kinudkod ko kinudkod, iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom, idi nagdalus ka ijay pag naantidanom ijay kanal. Anya nga itan teramidin tatuyang. Adda in resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay, padasig man. Baring mayat ti agas ng resita ti doktor. Masapol apag tali na edem anadalus kano day tasakam. Saan mo nga ibabad itinarugit adanom? Dayta ti ko na ti doktor. Nga main infeksyon daytan. Apaw, impandamot ni Tata Badong di ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos, iti di makit-kita. Ha? Agpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni Tata Badong, apaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kinitatambadong. Arami iti sana makitkita dayday. Angam namin anumatan nga inyatangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Apay, kaslaling basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldaing? Saan mo't anaimbagan? Amangan no sa bali tinangan itinyatang ko. Ha? Kinang ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw? Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga ni ti atang, apaw. Kumustan ti marikrik ng paray? Ay, mayatin paray. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh. Ay, kunaklaki din umaagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? Agdua-dua iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman ako unay king kapari No di nagpinilit ang mapan ni ti doktor. Agsaksakitak pa ilaan kuma. Ay, rumbeng la at tulungan ka kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at tugalim paray. Ay, una. Kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayaman king kapari Uwan paray, awanan niya man na. Ay, paray, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko paray. Awan mo din ti sakit ti sagak. Pinaimbag ti agas. Ayabam to kadipay ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin paray. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, madam. Nagyaman aking kuha na. Una, no di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Uwin nga rod. Imbaglaki din tapinilit na. Uray siyak, agyaman akmet ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya at kapitan ni Parinteng. Managtulong tuya. Ay na, tatabadong, no adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mo nga orayen ako maro, sakpay nga agpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay, didan tinagipusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofar Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangag.